Evropska unija poslala hitnu poruku Srbiji. Odreknite se Rusije i priznajte Kosovo. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Boca-Harčenko rekao je da predsjednik Aleksandar Vučić otvoreno kaže da uz evropske integracije Srbija hoće da sačuva i saradnju i vezu sa Rusijom. Oni su počeli da teraju Srbiju da bira između Evrope i Rusije. Ja se sjećam još od pregovora o statusu Kosova. Bilo je govora da Beograd mora da izabere ili evropske integracije ili Rusiju. Možda nisu bili tako agresivni u svom nastupu kao sad. Evropska unija će nastaviti da pritiska Srbiju još više u cilju da se Beograd pridruži sankcijama Rusiji i prizna Kosovo i Metohiju, naglasio je Harčenko. On je govorio i o optužbama Aljbina Kurtija da se Rusija meša u unutrašnje stvari lažne države. Ne bih ja rekao da mi poklanjamo više pažnje tome, jer za to nema dokaza. Sve je izmišljeno. Kurti želi da se uklopi u to antirusko ponašanje, ne razmišljajući više o nekom dokazu ili nekoj realnosti. Ovo je uobičajeno njegovo ponašanje, takva i po pitanju pregovora i normalizacije odnosa. Kurti razvija ovaj pritisak u cilju potpunog uništavanja srpskih institucija na severu Kosova, naglasio je ruski ambasador. On je govorio i o dvostrukim aršinima Zapada po pitanju Kosova i Metohije. Prokomentarisao i Vojni savez Zagreb, Tirana i Priština. Ne mogu ti savezi da budu u korist Srbije i jačanje vojnih mogućnosti Kosova, što je kršenje rezolucije 1244, ali i stvaranje i jačanje ovih manjih vojnih saveza je kršenje ugovora u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je Harčenko. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će država nastaviti da vodi samostalnu politiku, uprkos sve jačim pritiscima sa međunarodne scene, naglašavajući da će, ukoliko bude potrebno, otvoreno izaći pred građane i reći sa kakvim se opasnostima Srbija suočava. Govoreći o složenoj geopolitičkoj situaciji i pritiscima koji dolaze i sa zapada i sa istoka, Vučić je podsjetio da je još pre 4,5 godine definisan pravac državne politike kroz zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost i da se od toga nije odstupilo. Tada su govorili da ćemo sve promeniti za mjesec dana, čim prođu izbori. Evo, prošlo je skoro 4,5 godine, a mi nismo promenili svoju politiku, naglasio je Vučić. On je rekao da niko ne može sa sigurnošću da predvidi šta će doneti buduće okolnosti, ali da će njegov pristup uvijek biti usmeren na zaštitu interesa Srbije. Ne mogu da znam šta će sutra da se desi, ali ću uvijek biti na strani Srbije i gledati da izvučemo ono najbolje za našu zemlju. Vučić je također upozorio da pritisci postoje i da su često veoma snažni, ali da država mora da pronađe način da izdrži i sačuva svoju poziciju. Ako neko pokuša da nas dovede u situaciju da nam zatvori život, izaći ću pred ljude i reći kakve su opasnosti i pretnje. Vučić je dodao da Srbija već godinama uspeva da izdrži ozbiljne izazove i da ima jasnu ideju i pravac kojim želi da ide, iako ne želi da daje apsolutno obećanja u neizvesnim globalnim okolnostima. Izdržali smo neverovatne pritiske do sada. Ne želim da garantujem bilo šta, ali ćemo se truditi da očuvamo svoju politiku, rekao je Vučić. Na inicijativu par kongresmena da se takozvano Kosovo integriše u NATO, Vučić kaže da su to radili preko Hrvatske kroz Vojni savez i Albanije, kroz sve članice NATO-a. Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe, razgovaramo sa njima, nadamo se da se to neće dogoditi. Borit ćemo se da se tako nešto ne dogodi, kao što postoje članice Europske unije, tako postoji i 4 zemlje članice NATO-a koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to moglo tako lako da prođe. Hajde da sačekamo da vidimo, dodao je Vučić. Vučić je također upozorio da predstojeći izbori u Prištini mogu dodatno podići tenzije u regionu
i dovesti do nove, kako je rekao, antisrpske kampanje. U Prištini idu ponovo izbori. To će doneti novu nervozu i novu antisrpsku histeriju, poručio je Vučić. On je ukazao na obrazac koji se prema njegovim rečima ponavlja godinama. Svaki put kada Srbija pokuša da unapredi odnose sa susedima, dolazi do iznenadnih incidenata ili kampanja koje dodatno komplikuju situaciju. Kad god pokušavamo da poboljšamo odnose sa Sarajevom, iz Hrvatske se pojavljaju priče poput Sarajevo safarija ili se podižu stare tenzije, kao u Srebrenici. Takvi incidenti nisu u interesu ni Bošnjaka, ni Srba, već nekih trećih strana. Vučić je ocenio da su regionalne političke kampanje često povezane sa širim interesima i pritiscima na Srbiju, ističući da je takve procese potrebno razumeti u širem kontekstu. Posebno se osvrnuo na situaciju u Crnoj Gori, gde, kako tvrdi, postoji snažan politički pritisak na srpski narod. Postoji želja da Srbi budu građani drugog reda i da samo ako ćute mogu da budu deo vlasti, naglasio je Vučić. Ponavljanje izbora u Prištini je dokaz da je albanska politička scena ozbiljno podeljena, ali i da će Srbi nastaviti da trpe torturu i da od dijaloga iz zajednice srpskih opština nema ništa. Ocena je šefa Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovana Drecuna. Samoopredeljenje Aljbin Kurti kao pobednici prethodnih vanrednih parlamentarnih izbora, kako se očekivalo, nisu uspeli da prikupe dovoljno glasova da bi u prištinskom parlamentu bio izabran predsjednik takozvanog Kosova, što znači da Priština ide ponovo na izbore za parlament. Drecun kaže da se nastavlja politička i institucionalna kriza na Kosovu i Metohiji. Ovoliki broj izbora u tako kratkom vremenskom periodu nije nešto što je uobičajeno bilo gde u svetu i pokazuje samo da albanske političke stranke na Kosovu i Metohiji jednostavno nisu bile spremne da postignu bilo kakav dogovor. Bile su nepopustljive i vladajuće i ove opozicione. Jednostavno su išli jedni i drugi ka izborima, okrivljujući opet jedni druge za ovakvu situaciju. Aljbin Kurti je pobednik i to ubedljiv na minulim izborima i on želi da ima apsolutnu vlast, da ima pod kontrolom i takozvanu vladu i parlament i takozvanog predsjednika Kosova. To mu opozicija osporava, govori o nekakvoj ravnoteži snaga, govori o tome da praktično treba opozicija da predloži kandidata i da bude njen kandidat izabran, što Kurti nije spreman da prihvati, objašnjava Drecun. Sada ostaje da se vidi kome će izbori više odgovarati. Kurti govori o tome da njemu sve više raste podrška kod Albanaca, a ako je to tako, on bi trebalo onda da postigne bolji rezultat nego što je imao. Mada upitno je koliko će sad Albanaca koji žive u inostranstvu glasati, a to je njegovo pretežno biračko telo. Albanci koji trenutno ne žive na Kosovu i Metohiji, mnogo je tamo u političkom smislu radio i taj deo albanskog Kosova i Metohije. On je više sklon da ocenjuje Kurtijeve uspehe u zabrani rada s srpskim institucijama, u terorisanju Srba. Više je sklon toj nacionalističkoj, veliko albanskoj retorici, podržava je, nego što obraća pažnju na životni standard, na korupciju, na svakodnevne probleme onih koji žive na Kosovu i Metohiji. To je njegovo veliko uporište i izvor glasova. Kako će sada biti na ovim izborima? To je posebno pitanje, kaže Drecun. On ocenjuje da ova situacija u stvari zapravo rezultat podeljenosti albanskog biračkog tela na Kosovu i Metohiji. Što se tiče Srba na Kosovu i Metohiji, Kurtiju neće ni jedna situacija da smeta toliko da ne nastavi sa terorisanjem srpskog naroda i sa onemogućavanjem rada srpskih institucija, sa povećanjem stepena nasilja koje sprovode ekstremni Albancima. Naravno, sve ohrabreni retorikom Aljbina Kurtija i režimom u Prištini. Dijalog u ovim uslovima ne može da se očekuje
da će doneti bilo kakav vidljiv suštinski napredak. Iz dva razloga. Prvo je što Kurti jednostavno ne želi da razgovara ni o čemu, samo o takozvanom de facto priznanju Kosova. S druge strane, dok je nemačko-francuski predlog u opticaju, koji također tretira Kosovo kao državu i traži od Beograda da se na isti način odnosi prema svojoj južnoj pokrajini, od dijaloga teško može da bude šta. To su dve ključne činjenice koje zapravo govore o tome da je dijalog klinički mrtav i da jednostavno nije realno očekivati da dođe do bilo kakvog napretka, jer Kurti će se uvijek držati tog predloga sporazuma za koje je Beograd jasno rekao da su neprihvatljive tačke koje se odnose na tretiranje Kosova kao države. Kurti će se držati toga i tražeće da se to ispuni kao prethodni uslov da bi se razgovaralo o bilo čemu drugom. To automatski znači da nema ništa od formiranja ZSO i da će nastaviti teror nad Srbima